Gi-upgrade ang firefighting capability sa Mactan-Cebu International Airport. Mga bag-ong ekipo, gisubhan, ug gitambungan kini si US Ambassador sa Pilipinas. Siniko Sereno sa report. Si US Ambassador to the Philippines, Marykay Carlson, ang espesyal nga bisita sa turnover sa bag-ong firetruck sa Mactan Airport. Napunan og bag-ong unit ang ilang aircraft rescue and firefighting truck pangresponde sa mga emerhensiya. Ang maong truck dunay kargahanan sa tubig o sa AFFF o aqueous film forming foam nga mo'y gamiton pagpaong kung ugaling dunay alarma sa mga eroplano nga masunog. May kaugalingong fire volunteers nga muman sa high-grade fire trucks. Ang maong fire truck ginama sa Estados Unidos. Our endeavor to become the best and safest airport in the country and a premier tourism gateway in the Philippines. We're very grateful for the support and for the quick response to our request for a new and state-of-the-art fire truck. As we work and endeavor to grow our passenger traffic, we commend your dedication to adopting advanced technologies that ensure the safety of all passengers and stakeholders. The U.S. Trade and Development Agency, USTDA, has offered to support this investment in U.S.-made equipment by funding training for the operators of these vehicles. Si Carlson gikan lang bibisita sa Bohol o sa Sugbo sa lain-lain nga mga engagements sa US Embassy. Samtang sa nagsingabot nga eleksyon dinhi sa Pilipinas karong Mayo 12, matud ni Carlson, magpadala og mga election observers ang Estados Unidos aron maniid sa dagan sa maong adlaw. We've traditionally had observers and we look forward to participating with many of our like-minded partners and with our partners here in the Philippines as well. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.